mukomere abasore mukomere mukomere amakuru bavuye mu gahwera mukomere amakuru ize bakomeye yanditse de tigo Naragamye ko mukomere Twongeye kubasuhuza inshuti namwe bakunzi ba MPC Radio y'ikinyamakuru Kivutimes.com cyumvikanira ndetse kikanakorera hirya no hino ku mugabane w'isi, cyane kikaba gikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikro mukaba muri kumwe naje David Manoa ndetse n'abagenzi banje bakomeje kudufasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kize kubanyura. Uyu munsi tukaba turi ku minsi 28 ukwezi kwa 9 umwaka 2020. Bikaba binejeje kongera kubana namwe muri iki kiganiro, kandi nizere yuko mufite ibihe byiza ndetse mukamwaragize na weekend nziza. MPC Radio MPC. Kuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi henshi aho bivugwa ku ruzinduko rwa bamwe mu bayobozi ba leta ya Kongo bagiriye mu karere ka Minembwe, biravugwa yuko abayobozi baje gukurikirana ikibazo cy'amakimbirane hagati y'amoko atuye muri aka karere ka Minembwe kimaze igihe kitari gito, aho abantu benshi bahasize ubuzima, amazu akaba yarasenwe ndetse n'amatungo akaba yarahasize ubuzima, namwe amatungo akaba yaratwawe iminyago nimwe mu mitwe y'inyeshamba zikomoka muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bamwe muri abashitsi bakiriwe muri aka karere hakaba harimo abaministre babiri. Umwe akaba ari Ministre AZARIAS RUBERWA ushinzwe decentralisation ndetse na mugenzi we Emengoyi Mukena, uyo akaba ari Ministre wa Defense. Aba bombi bakaba bari baherekejwe n'abandi badepite 10 barimo Maître Moise Nyarugabo. Aba bashitsi bakaba baherekejwe n'umukuru w'intara Kivu y'Amajepfo Theo Kasi Ngwabije, bakaba bakiriwe n'umukuru wa Commune ya Minembwe Bwana Mukiza Gadi Nzabinesha. Mu ijambo rye yashikirije imbere y'abanditsi n'abanyamakuru, Ministre AZARIAS RUBERWA akaba yagize ati: byakozwe by'ingenzi muri urugenzi arukwestare Commune cyari kintu kibuze cyatumaga abantu benshi bibaza ibibazo byinshi, ariko byakozwe uyu munsi ubona uvuga ngo nta kintu na kimwe kikibuze. Commune ruzuye burundu, igisigaye no kuyikorera n'amajambere, ibintu bikazagenda neza, umutekano n'ibindi. Cyongeyeho no guhumuriza abantu. Twaje hano turi kumwe n'umuministri ushinzwe ingabo, ariko byatugenzaga n'ikibazo cyane cy'umutekano. Ijambo rikuru twasize no guhumuriza abantu mwararushe, abantu bariciwe, abantu baranyazwe, abantu batwika ibyabo, inka zarashize. Hazaba umwanya wo kugarura ibyo bintu buhoro buhoro, ariko igikuru ni imitima, intimba ziri mu mitima, ibise biri mu mitima, abantu bahumurike uko mu gihari, kandi nyine ko twaje kubaheza pore uko nabivuga. Ibindi guverinoma Kinshasa n'abanyamategeko ba parlement iki kibazo bagifashe nk'ikibazo mu maprioritaire mu gihugu. Ni kimwe n'ibibazo biri Bunia, n'ibibazo biri Beni, n'ibibazo biri Moba. Guverinoma izakora mu buryo bushoboka kugira ngo amahoro agaruke. Nyuma y'ijambo rya Ministre AZARIAS RUBERWA, Ministre wa Defense nawe akaba yagize ico atangaza, aho yabwiye abanditsi n'abanyamakuru ati: mwambie batoto, mwambie bakubwa, mimi nitaambia askari. Wakuu askari wananisudia. Ule askari alikuwa yuko nafanya mubaya hapa Minembwe, asikie leo kama kunaishi. Ule polisi
ule mtu wa service alikuwa anafanya bubaya kwa Minembwe ayue kama mambo inamalizika. Ugomvi ilikuwa ya Wafuliro, Banyamulenge, Babembe, maneno ile ya fujo inamalizika. Mwachie askari, mwachie serikali kuleta usalama hapa. Hivi vyote hivi tulipeleka katika mkono wa Mungu. Nyuma y'aya magambo y'aba ba ministre, Depite nawe Moise Nyarugabo yagize ico atangaza. Twaratubiye dusaba ko tuzana na Ministre w'Ingabo na Chef d'Etat Major n'abandi bakuriye igisirikare kugira ngo turebere hamwe ukuntu hoboneka igisubizo cy'ikibazo cya Minembwe na plateau yose. None gatwarazanye n'abadepite bavuye mu yandi masirikonscription menshi baganire n'abantu bose bumvise ibibazo kandi basezeranye ko aco bazokora. Ariko hagataho habayeho no kuinstalla commune ya Minembwe kuko nayo yari maze igihe yarabaye ikibazo. Nayo ivyo byo byakozwe twazanye na gouverneur na ministre w'intérieur commune bayinstalle, no kuvuga ngo bisigaye no gutegereza amadesio aja gufatwa bikurikiranye na malalamiko y'abaturage babwiye ministre wa defense. Tubibutse yuko abashitsi bose bakiriwe n'abaturage batandukanye batuye muri aka karere ka Minembwe. Mu byishimo aba baturage bakaba baririmbye indirimbo zitandukanye ndetse n'abandi babyina imbyino zitandukanye, aho abagore batamvye ndetse n'abasaza bagakoma mu mashi bakira aba bashitsi. Bamwararira berekana gahinda bafite hangaha ati twari dufite ibibazo ku murongo wa telefone tukaba twakiriye mugenzi wacu Byiringiro Faustin aho yagize ico adusobanurira. Urakoze cyane David. Ni ku munsi w'ejo karere ka Minembwe kakiriye intumwa zikomeye kuva mu mujyi mukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa, bayobowe na Ministre w'Ingabo Emengo Imukena, bari kumwe kandi na Ministre Ruberwa ushinzwe ibikorwa byo kwegereza abaturage ubutegetsi, bari kumwe kandi n'umukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cya Kongo Celestin Mbala. Yari kumwe n'abadepite benshi bagera ku 8, barenga ku 8 nako. Bamaze kuhagera rero baraje bahitira muri commune, bamaze kuhahitira baganiriye n'inzego z'umutekano, icyo twitwa conseil de sécurité. Ntabwo abaturage babonye umwanya kuba ngo baganire nabo. Imvura nyinshi iragwa mu karere ka Minembwe, basubika ibiganiro byabo kuko biza kuba uyu munsi ku wa mbere. Uyu munsi rero nibyo bagiye baganira n'abapasiteri batandukanye. Baganira n'abapasiteri bwa mbere, abapasiteri baberekera uruhare rw'igisirikare cya Kongo kikorera mu karere ka Minembwe, uburyo babwira abaturage nabi, babatuka muri abanyarwanda, bakabatuka, abandi bakahotera, bakabaka amatelefone yabo, abandi bakabaka ibintu byabo, bakabambura ibintu byabo, mbese bitwara nabi, imyitwarire mibi y'igisirikare ikiri mu karere ka Minembwe. Nyuma yaho bakiriye abamama nabo none bakomeza kuberekera ibibazo bafite, bamwe gufatwa ku nguvu n'imwe mu mitwe nyeshamba zibarizwa mu karere ka Minembwe, baberekera uburyo bafite ibibazo bitandukanye mbese byerekeye ubuzima bwabo nk'abamama bapfuye, inda zavuyemo kubera amabomba araswa n'igisirikare mu ntambara ziri hano, amabomba akomeye cyane bituma haba avortement, abagore basuka inda. Nyuma yabwo rero baje kwakira abashefu, nabo baje kubabwira ibibazo bitandukanye ndetse bakabwiye ko umuti ari bo bawufite kuko ibibazo byinshi bamaze kubimenya by'akarere ka Minembwe. Nyuma yabwo rero nibwo Ministre wa Defense yafashe ijambo mbere y'imbaga y'abaturage, yari yaje kumva meeting, icyo ashatse kubabwira arababwira ngo tugiye gukora inshingano zacu, twamaze kubumva kandi twamenye aho imbaraga zacu nkeya ziri n'imbaraga zacu nyinshi ziri, tugiye kubihindura. Nyuma yabwo rero bari kwabusaba mu madelegation bagiye baganira, bamusabye
guhindura igisirikare ariko aravuga ati nta musirikare mushasha mu gihugu cya Kongo dufite ati bose nabantu bagiye bakorera ahandi isubize gusa koko njanye raporo ntingiye kubibwira mukuru w'igihugu nagira icyo ahindura muzabibona ati naje nshaka ko mugira amahoro kimwe nuko tumaze kubikora muri province ya Ituri mu mujyi mukuru wa Bunia ahari inyeshamba za Kodeko Beni ADF urabyumva koko muri Kivu y'Amajyaruguru ati nabyo rero turashaka ko Minembwe haba umutekano urambye nibyo yashatse kuvuga ariko nyuma yabwo rero haje gukorwa ikindi kintu cyari gihagarariwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo bwana Gwabije Caisse ndetse na ministre des affaires intérieures nibyo baje gukora batangaje commune y'akarere ka Minembwe ku mugaragaro nuko ngo bakoze installation officielle ya commune y'akarere ka Minembwe ku mugaragaro nibyo mbese bahise bafata indege basubirayo ariko muri makeya abaturage twagiye tuganira nabo batubwiye kuko afite icyizere ko hari impinduka kubera kuko deja bahise babona installation ya commune babona ko ari nk'ubushake ese koko nimba bakoze installation ya commune by'ukuri harimo icyizere ko umutekano nawo ugaruka n'amahoro nibaza abantu bakomeje kwibaza kugeza ubu ngubu turindiye bimwe abongereza bavuga ngo wait and see bizaba tureba rero turebe nimba hari igihinduka kibirimo hanyuma kandi basubiyeyo ariko kandi ngo hari ministre Steven Bikayi ushinzwe ibyo imfashanyo bya humanité aide humanitaire yavuze ngo nawe muri kicumwe rero hategerejwe kandi n'abadiplomates batandukanye n'abambasaderi b'ibihugu bitandukanye bumvishe ko kino kibazo ari ngombwa cy'akarere ka Minembwe baza kuvuga ngo baze kumenya ibyo ukuri kubibera mu karere ka Minembwe. Urakoze cyane David mwese rero ndanabasuhuje.